Ja sam Nikola Aleksić, direktor ekološkog pokreta Novog Sada i jedan od retkih slobodnih ljudi koji ne zavisi ni od čega i ne pripada nikome, osim svojoj porodici i domovini Srbiji. Osjećam dužnost da vas obavestim o istini koja se od vas krije, o budućnosti koja nam se priprema, ma kako ta istina bila strašna i šokantna. Protiv Srbije se svakodnevno vodi neobjavljeni rat radiološko-hemijsko-biološkom metodom. Nad Srbijom se vrši agresija u cilju uništenja njenog stanovništva radi otimanja njenih prirodnih vrednosti. Agresija se sprovodi zaprašivanjem tonama i tonama hemijskih otrova koji se izbacuju iz neobeleženih aviona najveće terorističke organizacije na svetu. Truju nas sa sopstvenog neba kao da smo insekti, a ne ljudi. Na našu žalost i sramotu, ti avioni zločinačke organizacije svakodnevno povređuju vazdušni prostor Srbije i izbacuju tovare otrova na stanovništvo i prirodu Srbije uz prećutnu dozvolu izdajničkog režima Srbije. Vrhovni komandant Vojske Srbije potpuno svesno prepušta narod Srbije zločincima, odbijajući da izvrši ustavne i zakonske obaveze koje stoje pred vrhovnim komandantom. Prema zakonu o odbrani, član 6, vrhovni komandant je dužan da u slučaju agresije donese plan odbrane Srbije. Vrhovni komandant tu zakonsku obavezu odbija da izvrši, jer je izdao i narod i državu. O prodaji Srbije i njenom komandanju da i ne govorim, jer nam je trenutno spasavanje života stanovništva važnije. Ako sačuvamo živote, sačuvat ćemo i teritoriju Srbije. Rok koji sam u ime naroda dao vladi Srbije da do 1. oktobra proglasi Srbiju za teritoriju slobodnu od genetski modifikovanih organizama je istekao. Rok koji sam dao vrhovnom komandantu da zaustavi agresiju na Srbiju i izda naredbu o obaranju aviona zločinaca koji nas truju sa neba Srbije takođe je istekao. Više nema razloga da se neizbežno odlaže. Izdaja se mora zaustaviti, Ustav se mora odbraniti, Srbija se mora spasiti ili je više neće biti. Zato ja, Nikola Aleksić, u ime naroda Srbije zahtevam od Vojske Srbije i policije da konačno počnu da brane Ustav i važeće zakone Srbije. Ja, Nikola Aleksić, tražim od Vojske Srbije i policije da uhapse vrhovnog komandanta i predsjednika Srbije, načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predsjednika vlade i sve ministre. Tražim da uhapse sve izdajnike koji su Srbiju prodali, a narod i državu prepustili neprijatelju da je razbija, pljačka, ponižava i okupira. Vojsko Srbije, pripadnici policije, odbijete li ovaj zahtev, Srbija neće imati budućnost, biće izbrisana sa geografske karte sveta. Ono malo stanovništva što preživi ove otrove biće sterilno u 3. generaciji. Niko neće biti izuzet. Vojsko Srbije, 1991. ste imali izgovor za izdaju naroda i države da ste bili partijska vojska. Čija ste danas vojska? Kome ste položili zakletvu? Narodu ili predsjedniku Demokratske stranke koji je izdao svoj narod i državu? Da li ste ljudi ili miševi? Pa i vaša deca će pomreti kao i sva druga, bez izuzetka. Hoćete li moći pogledati svojoj deci u oči kada počnu umirati? Pripadnici policije Srbije, u ime naroda vas pozivam da se odlučite sa narodom ili protiv naroda. Trećeg rešenja nema. Želite li da budete ljudi koji će služiti svom narodu na ponos svoje dece ili izdajničkom režimu koji vas se žrtvovao zajedno sa onim nesrećnicima kojima organizuje paradu srama? Za izdajnički režim ste i dalje samo potrošačka roba koja služi protiv svog naroda za dnevnicu od 400 dinara i suvi obrok u cilju odbrane izdajnika na vlasti. Ne možete se braniti izgovorom da samo izvršavate naređenja svojih pretpostavljenih, jer od 45. godine prošlog veka niko se više na svetu ne može braniti tim izgovorom. To vas nisu učili tokom školovanja ili na ubrzanom kursu gde ste samo vežbali kako se suzbijaju protesti naroda. Ja, Nikola Aleksić, zahtevam od vas, pripadnika policije, da u saradnju sa Vojskom Srbije uhapsite predsjednika države, izdajničku vladu Srbije i sve izdajnike koji su prodali Srbiju.
Ko omogući beštvo i jednom izdajniku iz Srbije odgovaraće kao saučesnik. Granice Srbije se 2. oktobra moraju zatvoriti dok se taj ljudski šljam ne pohapsi. Više se ne može trpeti. Došlo je vreme kada se postavlja samo jedno pitanje, ili mi ili oni. To je jedini način da se Srbija mirno spase i okrene oporavku, da ne kažem spasenju. Svaki drugi način, sada ili nešto kasnije, bit će uz prolivanje mora krvi. U tom slučaju, svaka kap prosute krvi bit će na duši onih pripadnika vojske i policije Srbije koji bi odbili ovaj poziv za mirnim zaustavljanjem agonije Srbije. Zato će odgovarati pred Narodnim sudom. Od odgovornosti za krvoproliće niko nikad neće pobeći. Ja, Nikola Aleksić ili oni koji me slede, to im garantujemo. Odgovor ćete pružiti narodu Srbije 2. oktobra. Zato vas pozivam da umjesto da budete žrtvovani od strane režima, zajedno sa onim nesrećnicima na paradi srama, omogućite narodu Srbije da preuzme odgovornost za svoju sudbinu i budućnost. Srbija je umorna od politikanata. Srbiji u ovom trenutku nisu potrebni politikanti, nego organizatori koji će biti sposobni da okupe najbolje stručnjake i umove oko oporavka Srbije bez ličnih interesa. Takvih nema u interesnim grupama koji su prevarama i lažima zaposeli vlast u Srbiji. Zato pozivam članove tih interesnih grupa koji su veće žrtve od građana Srbije da ostanu mirni i ne izlaze iz svojih kuća. Svaki protest od strane članova tih interesnih grupa smatraće se neprijateljskim činom sa ciljem da se izdajnici Srbije zadrže na vlasti. Pozivam ih da interese Srbije stave iznad interesa svojih gospodara, da im odbiju poslušnost u interesu Srbije i budućih pokoljenja, da priznaju da su prevareni od svojih lidera. Ja, Nikola Aleksić, dolazim 2. oktobra pred Narodnu skupštinu tačno u 12 časova da objavim kraj izdaje Srbije ili njen nestanak sa geografske karte sveta. Kakva će izjava biti, zavisit će od stava vojske i policije i podrške građana Srbije. Svoj život i slobodu mirne duše zalažem za spasenje Srbije. Pozivam još jedan put vojsku Srbije i pripadnike policije da stanu u svoj narod, da odbrane Ustav i pravo građana Srbije na slobodu i opstanak. Samo me smrt ili nezakonito hapšenje mogu zaustaviti da se ne vidimo 2. oktobra u 12 časova pred Narodnom skupštinom. Ostalo zavisi samo od nas, jer ne postoji više niko na ovom svetu ko bi se umjesto nas za to izborio.